da pho atangka endun de da phi Ranger Bikram Singh Rongpi ACF a hem theko balong pathok dam flu Parokri Sirkebra Plikebra Hini British Akaya Hutpen Kachoboche Rong Disama Lakha Hini Piniani Anta Mesen Atowar Cheleng Donong Lelang Kajironga Kendulang so picnic spot along Isita Mesen Akesang Ahem Avilang Kardom Pinikari Prime Time Long Penilisami Mirinan Sepi Piniabirtang Ton Pen Arjuita Karbiang long asangti koson pensi aronalo dodo aveve penta atrak ang tan ke pon long aretlo bangso alam jongsi langtam pulote Karbiang long Chenmas Council along forest asai kam kilang abang phu pendang lok forest asai phu asai phiatum kachirabdun do plang pena joksi lapuan aronalo avipin penta ke dam long aretlo laki isi ke matha dam nangji alam binong Bangso ang take lagi, bangso a visual ke lang penta, chini ta hypo. Bangso a visual ke lang pen, bangso tangka ke deng dun komata bang kima lagi, nang litung pang take thede ta take. Lasi kachini pa meji polote bangso bang kilaki langmili forest beat officer Renuka Terangpi. Aho kedam tang chiti ni phai cricket home aningwe ihu madam par aronalo avi pin pen sangti ke ponajok forest society atum nep ingnang dun cheklo. Bonda sangti ke nep duna bangke amen aphan chot mati tangka kachohang duna phan chot aphansi ke nep dun chotlo. Athe bangso sangti ke nep dun alara bangke langmili beat officer Renuka Terangpia bang tangka suring ko rapho kacho enduna phanchot si kinebdun ang thek radang no klang hamdo bangso sang tia truck kinebduna long tangka ke hangdun ve ka bang pho amen ke klang pon laki manja range a ranger Bikram Singh Rongpi Ranger Bikram Singh Rongpi tangka suring ko rapho pide rapita asang tia bang ke pacho jordam long ji kalisi Ranger Bikram Singh Rongpi a hemalong si ke thok dam nang lang si tham pon Nang kolon non mat poisa bang na hang le poisa suring ko rapho poisa bang ACF si na hang lo Bikram Rongpi laso a poisa na hang da penta ako laso gari ni tumbang pulo la poisa ke pitang da lo po laso sang ti bang ke ni tum chujodam long po bon po sang ti da chujodam long le las ako sang ti gari Forest along vorengang hoy ke klem asai phu asai phiatum ansi garia ke me anke veklaplo lapen Ranger Bikram Singh Rongpi lake sangti ke hang thapen loksi a hem ka chikim I phu alam the taklang ponlo lapen lo ke chok che ajok pule langdam pulote lioning leng sukur pendang lok endhonia tum anta chok chelang setamila tuma phana bangke paphur bom nituma phana bangke nang paphur longle kosi akoi ban thu da manja ACF Bikram Rongpi lake akai ta bang long sang ti ke hang thap pen lok sila hem chikim ke lage sang ti hang pen lok sila hem chiki ako lahai forest dumbang isi lampu damlo bote hadi gari anta dami anta la tum si wek lablo ni tum de le kagos ke chok che kali kagos chok che bang do कागज से चौक ची के दाके लियोन सा तुमता चौक चिला इनके सुकूर तुमता आंधुनी तुमता चौक ची इनते हला तुम बांगे फूल बम नि तुम भान ला आली रे मा नजोनांग लागी यालो नि तुम भान बांगे चुरी हला तुम भान मत यालो Kidam tanga pora hut endhonia tum asang tia truck hum thomta forest asai khia tum neptun cheklo bonta chingki che than pen iho malong suri plikep an forest atum tangka endulo Sedame asang tita pacho jordam long lang. Bonta ni tuma phana bangke atangka pide da phita asang ti setame nang pacho jordam long le. Mane arni sihat hum thom net bangke hala arni si bangke 40,000 en lo. Hala bangke agari poisa endet pan agari ta sang ti da pacho jordam long. La. Bang tum andhuni tum hana bola tum bangke.
तुम फन बांग के पच्चू जोड़म लोंग लोग लो कुम थोम ने अब लो 40,000 पे लुप लोड लो नी तुम बांग के 40,000 काली ला पैसा पिदिया अगारी ता खाली गाड़ी जा रेंजर विक्रम सिंह रोंगपी नंग के हंगा तंका के थोंदा मबांग के लांगमिली बीट ऑफिसर रेनुका तेरंग पियारी डेंगसी किपिदाम लापेन किपिदाम तंका लके कद्दू कवि सुरिंग को रखो सुरिंग को रखो लासो पैसा नंग एन बंगांग रिनुका के दा लांगमिली लो इंचार्ज लो बिजनेस बियो रिनुका तेरंग की सांगती के थोक दाम बांग लगे से लांगमिली बीट ऑफिसर रेनुका तेरंग पी के दाम तंगा पोरा हुत कोयला कांगहुआ लोंग कचिराब दुन पेन दांगलोक थेंगपी के जोर कांगहुआ लाम की अंता क्लांगलो लासन सिनोन ले थोता सांगती के पोन कांगहुआ ट्रगलोंग तंका सुरिंग को रखो कचो एंदुन अंगथे क्लांग हमलो लापुआना फिता कार्बी आंगलों चनमस काउंसिल फॉर एसएसआई काम के लांगपोन CEM डॉक्टर तुलिराम रोंग हांगा किन पेन बीट ऑफिसर रेनुका तेरंग पिया फान के लांग दिंगा बांके कार्बी आंगलों आखिया दात पाचो जोरलो नांग पुटोंग के लांग दिंगलोमा हलापु रेंजर विक्रम सिंह रोंग पिसितामे कार्बी आंगलों चनमस काउंसिल CEM डॉक्टर तुलिराम रोंग हांग पेन दोनरा काचे फोदुन क्लॉक वामेन पेन काचे पारो का पेन कालिली कलांगलांग अनिंग हांगालिंग के क्लेमंग बोंग पेन सितामे CEM रोंग हांगा किन पेन के लांग दिंगा बांके मांगकु में अलाम दिनों जोंगसी CEM रोंग हांग कार्बी आंगलों आरलो के दो आना सोनामो के रायकोम जिला पेन कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल अलों दिहेनामो के पांचो जी अफान अनिंग के हांगवेक पुलोटी बीट ऑफिसर रेनुका तेरंग पी लापेन रेंजर विक्रम सिंह रोंग पी आसनसोन अफान कांगसाया बांग किनांग सोतिनो न्यूज़ रिपोर्ट कार्बी आंगलों लाइव लांग इकथा रादातुम लगे लुम्बाजोंग कॉन्स्टिट्युएंसी के पार्लो दिसामा लाखाहिनी रोंग इंकोइसो से आरादातुम निंक्रेंग बारलाता लासी चेहेलात नंग आतोवारलो लांगबुंग इंहान आतोवार पेंसी के दामतांग पेन नांगन अनिंगकान पेंता हदाक आरात चेलेंग नंग बोमलांग के दामतांग फारो क्रेसर केब्रा फोकेब्रा इसी अनिंगकान वोसी के चिक्लो निफाई इंकोरा के थोमानी सी कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट सेंगलो लापेन लाबांगसो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेंग देदाफी काउंसिल होय तेप्रेक जम राचारिया सोंग नांगचारी बम वांगबम सी पिनिंग सोरी हिनी रा इंकोरा हिनी अनिंगकानन के कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल निंगकान ट्रॉक्सी केब्रा इसी आटा नांग प्लेंग तांगलो बोंटा बादुआ सरकार ले नांगचारिता हलाबांगसो आराद अफान के पनुंगकुक आसोनसी थेक पोनलोंगलो नॉन बीजेपी कचारिया सरकार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनिंगजे तेंके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास पु along amaya long pen कार्बी आंगलों चनमस काउंसिल के ठेके दिंगा तुमता लाबांगसो से अंगतोंगसी कोंग उद चिबुट कोंगलो असम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा लपेन कार्बी आंगलों चनमस काउंसिल असोंगजापो CEM डॉक्टर तुलिराम रोंगहांग आस्लोगन लके पीस एंड डेवलपमेंट मते मोनसम लपेन काचिंग थोरपुसी काइकेता निंजे कोंगलो सेटामी लाखा क्रेनर के लुम्बाजोंग MEC कॉन्स्टिट्युएंसी अंकांग नेशनल हाईवे थोंके ब्राट्रक आतोवार की मानजा हिदिम तेरन पेन सिकारी हानसे सारमेन हानसे दिसामा लाखा हिनी आहावार आदाके क्रोंगपुट किलोमीटर केप्सो से कद्दू कावे रोंग इंकोइसो से अरोंग अफान नॉन पुता बीजेपी परिवर्तन असरकार काचिंग थोर पालेदाम थेक थेलांग कार्डितांग सारथे सिंह तेरंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलोंग लुम्बाजोंग MDC के क्लेमदुन अकाय हुद कुपेन के ताकतेकांग वागवाक असिम्बोन अंगथेक चोटलांग अजोक लाबांगसो हावार आरारातुम तोवार कवे के दाम के वांग कचिलेंग अकिसुंग थेक टिकपेन पिनियारनी अंता जोक उन एडेरलो हादा के द्वारा दातुम जेसेमेट स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हिथी कुलात अकिनांग सोट आसाई दो अंता मांजा हिथी आंसी पलेनांग वेक जी बोंता नॉन के जेसेमेट वेचेंग हुत तोवार कांग लेट पेना जोक हादाक आरारातुम सुंग पिक्सी थेक दामलोंग लो लासी प्राबजिन पेन तोवार मेसेन नंकासेलाम पिजी अफान सारथे इंही आरोंग आसार हेडसिंग इंही फेरांकियांग नो लामथे नांगचेपाकलांग दुर दिलाई पेन विजय रोंगपी कार्बी आंगलों लाई लासों से लाखाइंग को ट्रक द्वारबागुरी MEC कॉन्स्टिट्युएंसी अंकांगालो नोंगनाम कचे थांगप्लोंग काजिरंगा मते काजिरंग हांगपी केंदु लांगसो पिकनिक स्पॉट अलोंग इसी मेसन वेटिंग सेट मते केसांग अहेम आविलांग लाबांगसो लोंग रियालोंग हेलोविंग प्रेगजाम आदेदा मोनिरा तुम सेटामे किजोय के लांग अफान वांग ओ अतुमी पिनी चोदले किजोय तुम के वांग चोट पुआदिम कली
Hako ani pen setami labang so long ri ke ki joya long ri binong. Setami lapuson nong nam ka che thangplong adim mate tourism along ri puset ke kaching thur amo kavedet ke manghu me alam. Lapuson aphansi parivartan pupoma. Dipu rong sopia long ke klar borchot ke karbiang long chingthur olo putong pupoma. Lason si kendulang so picnic spot pen chete bok het arong towar ki thom kachitok mate tinialia long ihum ke rak thang akisang a hemdo. Haladak phumen ingti arong amikar bidya sing phang chopen nang ke thando na tengki labang so waiting shed ningkan kep ningkan krep ho anbak dopo. Kedamtang Congress a sarkar chari bom ahutsi kikim gesang a hem puta nang thandun. Lapen ke non puta thangnat repairing mate kepa mithu hai huita avi pinlang. Lasinon kiki bom a sarkar tumjong si labang so kesang a hem kimpona sonte mesenji puta ningje pon. Ante labangso wedding set ningkan kon bak dopo. Ene ke ningkan kep ningkan krep phone dulu. La so hemedi kisang hemedi. Kalang. La inde api repairing la ben akimi kikim ji polam the klangklema. Kangkle ha Kongres Sarkar ho kedam tang Kongres Sarkar si kim kang pen la non puta. Amane la so amane repairing la hai nang le pin la. La son kikim ave pinlang ke di. Ave pin la. La ha Congress sarkar ki mang chara melo ke di. Oh la kimang chon melo. Ada non la ke cari pon BJP Sarkar tum pulo la si nang repairing crew sonte chelang ni mi choji ko yalo. Oh la son si chuning ri lo nang li tum bang ke. La nang li tum melo ta ke tourist place lo ke di ho. Kalang lo. Ki jui da do ja to picnic spot lo ke di da. Kalang lo. Kajirong hang pi riasi puri lo ke di. Oh kalang lo. News report Karbing Longlai. Kedamtang chiti ni phai kripli thelangani anelo apor malom Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Paritsa Karbianglong Arohin pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan panongsi Bokajan SDO Civilari deng Pinporalo epak ke pajirdam. Bangso Pinporalo ke pajirdam hujjesemet Bokajan Subdivision angkang National Highway thongkep rasir kep atowar pen aphong aron re pen urea mate ho orge pon long bom laki khatkhati lahorijan malom syndicate mate dalal ke dokok ajoksi urea ke pon kanghu ington wang vedetlo bangso puthak AJYCP hin pen RDP ponsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panongsi Bokajan SDO Civilari deng Pinporalo pajirtam bangso urea ke pon long baret aputhak AJYCP atum ke damtang aningkanta kilang tarlibji aphan Pinporalo pajir ponlo setami thangta asai ki deng theklong lesi papon long bom na Karbianglong Autonomous Council alongta EC department dolo setami lahaya lampen ki ingthongdun bilang asonsi dolang pusi AJYCP amaipu jitu phukon pen ningje pon laso potsi kedamtang chiti ni phai krehinia ningwe le thota urea ke pon kang hubom ahut alang tum ang bong kopine kacheton te ke dokoga joksi humpho urea truck chinep cheklo setalata thang puthek thelang chinep chek aphi lapula ben lo thu plotiti lasi lason polote ke chok che atuma phan AJYCP asong hin pen sodak pen pin rempon lasi ke wangjia ni lapuson kavedeji aphan sodak pen pachini ponlo laso puthak RDP pen sai ki deng ponji aphan lapen lahai syndicate asai anta ritarlip pen kinep ponji aphanta tuning ripadopon জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বিলং জিলা সমিতিয়ে আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ লগতে আমাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুৰ্মল মুমিং কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ ডিচিলৈ এখন মুহূৰ্তলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত দীৰ্ঘদিনে যি ৰাজসাহায্যযুক্ত সাৰৰ যি চিণ্ডিকেট ৰাজ হৈ চলি আছে এই চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ কৰাৰ দাবী ৰাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বোকাজানৰ মাননীয় মহকুমাৰ অধিপতি মুহূৰ্তৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ বিষয়টো হৈছে কি আমি যোৱা বছৰো এই চিণ্ডিকেট ৰাজ সাৰৰ যি চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি মেমৰিণ্ডাম দিছিলোঁ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ অতি পৰিতাপ্তৰ বিষয় যে মেমৰিণ্ডাম দিয়াৰ পিছতো 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অবৈধভাৱে যি সাৰৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া যি চিণ্ডিকেট ৰাজটো আজিলৈকে বন্ধ হোৱা নাই কেলে
আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ কৃষকলৈ অহা সুলভ মূল্যৰ সাৰৰ যি অবৈধ বেহা চুবুৰীয়া ৰাজ্য আমাৰ নাগালেণ্ড মণিপুৰলৈ যি ছাপ্লাই দি থকা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেতিয়া বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব Bokajanten Anantira Karbi Anglong Live. Pini Prime Time Abirtaki Lapuansi Kang Toniklo.